Hornbill Cable News Program and Tating Navikon Chibay, Tanchen Topi. Hornbill Cable Network, HCN in Service Call Santading. Tanchen Akimso Inangay Digo. Asom sa kiligyan ba inazo, minam ni football tournament sang ni som ni lagok edition 2 ni January som le nga sundak som na diin pung khatang kuite mall twal yang tamlam ka akipan he. Tournament hon khiak na hit abung sakin valte MLA 56 Thanon Assembly Constituency in Chief Guest hinato wapin Dingdi Khaute daughter of LM Khaute MLA 58 Churachandpur Assembly Constituency in Guest of Honor Bumswan Nawlak Chairman Zomi Council in Chief Host Thangkhoswan Munguite Chief of Yang Tamlam Kain Functional President hinato wapi Yahun Pastor Kapswan Mungin Thum nato hongin Lilmal Som Chairman Organizing Committee The 78 Zominam ni Organizing Committee invited na thugenin guest ekipan thugen na omhe Hunza sungin nyangun hoi Global Zomi Idol Top 3 akipana Special Performance omin hunto pa lun min thangsam te Secretary Organizing Committee asom sa giligyan na Zominam ni Football Tournament in kipa thugen in Tournament lapi sakna in zuya hunto pa Pastor Ganin kapin thumnai hun khakin Opening match Kimolding football team ni te guest 10 inspection na in chief guest Fungzakin Valte MLA in tournament kickoff in Kimol 9 Zuingal he. Wawuna chief guest Fungzakin Valte in asom sa giligyan ba ina zominam ni football tournament na idinga pathianin thupi na atana Kimol mi kwa pe kihi liam momlawa hong Kimol diung ada isak thugen a zomi in symbol dia azat bapwal pen among na kisang hilawin bapwal Nupi kiid mga unaw kwap kiid tuain ahak sa zuteleng kisomdol tuading ahidan gen him. Aban again na som sa giligyan ba natan siyang zominam ni sang thaidia kipak ahidan gen a kolle vai laka zomi chi nyaleng gen khia khaksa ahilaya e laka zominam ni pen nuam le zalenta ka gen khia the ahi kipak ma ahidan gen a Kimol na munding pen phung khatang guite mol twal chi min piak ahiin kipak sakma ma hidan genin lo chinglaga aswata ka tournament apai toding ada isak thogen he som sa gele garvina zominam ni football tournament sang ni le som ni lugok edition opening match a pool A akipana Simropia FC le Papa FC Stephanian Kimolu a yai match a Kimol ki patnong minute som ni le guk in Simropia FC akipan jersey number 9 in Pau khongam haukip goal khat khom in first half tana 1-0 in Makai was second half ki patnong minute som ngale gukin Simropia FC akipan jersey number 11 William na isialin goal khat khomin hunbei tana Simropia FC in 2-0 in wal zo natang uhem Jing Jiang January som le guk sundak som na in Bungmol Youth Club le FC Zautal ki mall in sunung dak nin Love FA le District Police ki mall ding uhem Asom sa giligyan na zominam ni football tournament edition na hile lamka events 10 Churachandpur District Sports Association le Mai Bharat Churachandpur tapangko man hiya football team tom som ni nga kihelin mundang sadar hil sa kipan team ni pangen football academy team sa kihel uhe team som ni nga laka lamka kipan team som ni la thumte pool ni a team li a omin pool dang nga a team thumsel omin akigomin pool sa a kikhen he Pool chi appoint tamu pen team ni te knockout loading a mundang akipan team ni te pool match akihel lawin knockout akipan kihel ding uhe jing chiang January som leguk sang ni som ni leguk apan ni khatin pool match ni omding a champion team in kipaman sumtang lakni sangin runner apin lakhat sang ding bana semi final volleyball team ni 10 singkhat tuak sang ding a quarter final akipan man of the match omding bana individual awards sa top scorer best player le best goalkeeper omding he KBC Center Church bi veng nom lamka a Jan January som le lisang ni som ni lagok ni tag da nga le akimin Evangelical Baptist Convention ABC le Koki Baptist Convention KBC in joint fellowship na in ABC akipana lamka zanga pastor tele Dorcas Hall office staff te kihel uhe Howin Reverend Lunzalin Kongsai Secretary Literature and Publication KBC in Makain Reverend T Thangkhosai Haukip Pastor KBC bi veng nomin thum na to joint fellowship hongin KBC choir lamka area 10 biak na le phatkhom na hon makai uhem honzat sugin Reverend Dr. M Thangkhosai Haukip General Secretary KBC invite na thungena
KBC ละมากิปันเมละนาอมิน KBC in EBC General Secretary Director Tele Pastor Te Puan Sit Sangnane in EBC Central Choir KBC Central Choir Lamka Area KBC Central Church Choir S Kanan Weng le Central Church Tui Buang Te Kianga Kipa Pina Thil Piak Pia Uhem Unzat Sungma in KBC B Weng Nom le EBC Central Choir Apan Phat na Lapol Oma Reverend M. Zaran Guite Director of Ministries EBC in Greetings Hunzang in EBC Lam Mela Nane Hem Wawana EBC Central Choir le KBC Choir Lamka Area Akipan Phat na Lapol Oma Reverend K. Kamchin Kup General Secretary EBC in Patian Tutanggenin KBC S Kanan Weng ni KBC Tui Bonga Kipan Phat na Lapol Oma Hun Topa Reverend Dr. Let Khothang Hau Kip Secretary Christian Education KBC in Kipa Thugenin Reverend Mangboy Kip Gen Pastor KBC Gambit number 7 Vol Zone againin EBC le KBC Joint Fellowship Kha Khe Samson Polpi General Headquarters in Samson Polpi Kumsom Sagi le Kwa Lop Na to Kisain Kipa Thugen Na Thu So Abol He January Som le Thum Sang ni le Som ni le Kokin Samson Polpi Kumsom Sagi le Kwa Lop Na Lo Ching Taka Zat A Hi Na Tunga Pathian Ken Kipa Thugenin Thupi na le Pa Toy Na Ting Pia He Wai Won Wat Bia Mizoram Apana Hongzin Chief Guest PC Valal Ruata Minister Agriculture Department Irrigation and Water Resources Department and Cooperation Department Government of Mizoram ER Ginzalala Hauzel MLA and Advisor Technical to the Chief Minister of Mizoram le Lalmuan Puyapunte MLA and Advisor Political to the Chief Minister of Mizoram Te Tunga Kipa Thugenin Lamka Om Sungwa Pol Neu le Pol Lian Tuam Tuamin Vaidon na le Kitwa Khom na Hun Poimo Bol Teng Teng Tunga Leng Kipa Thugen He Samson Polpi Kumsom Sagi le Kwachin na Lom Ding a Anai le Gamla Pana Hong Pai Khom Hun Pai Sa le Tulela Heutudin Munlen Kha Special Member Former General President and Former General Secretary Headquarters Aizol Joint Headquarters Blocks Branches le Unit Te Samson Award Sponsor Ball to Tele Awards Dong Tu Teng Teng Samson Polpi Ngai na Teng Teng Mana Institute Son School Akipana Kitwa Pi na Bana Lam Kamun a Omlo Gamla Pi Apana Best Wishes Khak Teng Teng Tunga Kipa Thugen Uhe Day Lop Ni le Azing Chiang a Kwalian Te to Kitwa Khom na Tut Pi a Thuhoi Thuban Phagen Saptuam Heutu Tele Namsunga Heutu PDC General Headquarters YPA General Headquarters PLS Heutu Te Tunga Kipa Thugen Uhe Hun Zat na ding a Munle Mual Zangsak ABC Heutu Te Tunga Kipa Thugenin Hun Pat na Thum na nei Reverend H. Ten Khanmuan Superintendent Lamka Presbytery PCIR Thum Sangna le Thugen naman phatak nei Reverend K. Kamchin Kup General Secretary EBC Top na Thum na nei Upa Dr. Thangkhan Siam Nawlak Coordinator NDP and EBC Te Tunga Kipa Thugenin Pathian Min Phatin Siamsin Kilam Hilna Thugen na nei Teresa Tangpua Staff Officer to DC Churachandpur and SDC Branch Officer Office of the Deputy Commissioner Churachandpur Manipur le Sangmon Ching Counseling Psychology Te Tunga Kipa Thugen Uhe Unza Sunga Poimo le Edlom Mama LED Screen and Light Athona Zangsak Green Hills Hotel and Resort Bana Kitwa Pi Lamka Sound Te Laka Chiklai Pewa Kitwa Pi Media Te Tunga Kipa Thugenin Lasakna Artist Te Bana Pupalam La Nane SSPP Churachandpur College Branch le SSPP Reban College Branch Te Tunga Kipa Thugen Uhe Yai Hun Zanna Poimo Mama Samson Polpi website Honna Samson Polpi Annual Magazine le Samson Kilam Hilna Lai Bu Honna ne hi a Samson Kilam Hilna Lai Bu Zang Patwam Ding Te Kianga Piak Kyang na Nak Sema ane Ding Lungul na to Pathian Hau Sak na Muanga Sumtam Takbia Sut Khia Khia Tutana Saptom le Mimal Bangza Hia Min Pan Pi na Pitawa Kwa Pi Huyai na Hoi Sep na Ki Hel Nuam Te Adingin Konglian Takhona Oma Hi Dan Taglang Komin Hun Se Lo Chin na Dinga Hi Thei Bangchia ta Pan na Teng Teng Tunga Kipa Thugeni Atam Se Min Topan Wal Zole Chi Athum Nau A Hi Dan Taglang Uhe Joint Prayer Fellowship JPF in Pathian Kenga Ki Vai Hom na Tuam Nget Na in Tu Kum Sang ni le Som ni la Guk Dia Ama Sapian Hi Ding in Hong Tong Ding January Som le Sagin ORC Lam Zanga 1 day fasting prayer na ding uhe
Yaiding to kisain Joint Prayer Fellowship in tu ni January som le ngai na office agape Christian Museum Center tui buanga thum hom na neu a wauna JPF akipan makai te pai khomin one day fasting prayer lo chinglega swataka nei a hi theina dingin pathian bon in thum uhe one day fasting prayer a hele Reverend retired Stephen Chinthangin hong khedinga unza sungin Reverend Tilzagin Reverend Dr. Lunkho Hau Haukip Opa Elvelson Opa Lian Khoson Opa Tilkhothang Miss May Rose le Evangelist Thin Mangten thum khom na hun maka iding uhe one day fasting prayer a hele January som le sagin Olive Retreat Center ORC lamzanga jingkal da get akipan sunung da khat ke kal sung ne hidinga hwa huna lunglut kwa pe ki hel cha dingin Joint Prayer Fellowship JPF in Chiana bol he amasa takin in reng in Happy New Year kan hum ti thewani one day fasting prayers for separate administration eiram tadinga poimo em hi 2 January ni som pasari kun sang hi le som ni parukhin ei nei no tadinga ni a Olive Retreat Center lam sanga chutaka hung thang seng ding chung kan hung feel chewani ni danga e lo thodan pa ngai khan hi one day fasting lalpa ta dinga eiram ta dinga e hung trong trai nok theina dinga lalpan hun tha ami pe khi chutaka hung thang seng dingin trong trai mi hai po po le ni danga la trong trai lo hai phum phur taka hung thang dingin pathian hin kan feel cheu All Manipur VDF Employees Welfare Association Central Committee in State Government kianga thilphut anei teu ulaka khat pichin saka omin Manipur Governor in tu ni January som le nga sang ni som ni lagu ka thuso abolin VDF personnel te khalo pung sakhiding chi he Manipur Village Defense Force VDF te kipol khomna All Manipur VDF Employees Welfare Association in State Government kianga thilphut thumne in YTN kai to the Central Committee bol khiai amau te maka inanwai December som ni la thum sang ni la som ni la ngak pana thilphutu government in adim saklo ziaka lungkim lo et saknain gun down le pen down strike pan uhe state government kianga thilphut anei teu a hi le implementation of section 18 of the Police Act of 1861 regularization of service le enhancement of honorarium chi te hi a state government in January som le nga sang ni som ne laguk tana pichin sakda thuto piain Waitan a pichin sakahi kele Manipura district som laguga kipan VDF personnel sing khatle som nga ten lungkim lo lat sakna Imphal khope lamzu ina mass peaceful rally na isom uhe All Manipur VDF Employees Welfare Association Central Committee in kiphin na tuam tom apat lamka leng Churachandpur District Village Defense Force VDF Welfare Association Polin som in apaita January som ni thumsang ni som ni lagokin tutmun kiphin na ne wa mabana Central Committee thupuk na bang pompi le nung thuap dingin kiman uhe Governor in ahile Skill Labor Employment and Enterprises SLE Department in khalo niam pen dia bikhya abol zui komle kumtenga khalo zanga a punsak dia provision omsa pansanin VDF personal te khalo nitha a zali le somgiat kha ni som thum hisapa khalo ding sang som le li le zali ding in bikhya thak bola wai pen January ni khat sang ni le som ne le go ka pan zat pathi ding che he to governor in khalo apun saknunga thilpho to thum laka khat pichin sak om chi na swakin pichin saknai lo a om te to kisai central committee in bangai dan ne yu hiam chi to kisai bel thuchian the hinai lo phothe bungmol khomi lo puan khatto ni January som le nga sang ni som ne lagok sunung dak ni velin ngapula kia in mualiam he thuki zadan in S Pawmin Lon Alliance Paulun kum som thum le sagi son of S Zamdok Pau husband of Chin Ngai Lon of Len Nuam Veng bungmol mata khokhung a lo puan angakulu wa kia in hut khiak man lo in se he Paulun a hele first IRB asem be yanga posting in lam hong paiswal hi a aluang ain upuak tung ahin postmortem bol dia district morgue a ko inom he
Churachandpur College a student in national level for Vikshit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 kichi pa tak na sang uhe apaita January ni ko apa na som le ni sang ni som ni lagok sung Bharat Mandapam New Delhi muna national level for Vikshit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 kichi ya omin waya Churachandpur College akai Emily Mantan Sang daughter of Rabat Songchinlian N ngai te le Stephen B Nangchin of Paiteveng Imphal West Tulela Colony Veng Bungwala Kosale Esther Walal Rempui daughter of Lalhoplin of Rengkaiten Wai Patak na Sangwa a mountain state level a kitaite na tungtona hiay bang patang na asanu ahem Young Leaders Dialogue gam tuam toma kipan khangthak sinai naw pang tam takki helin India gam sungmun tuam toma pan leng sinlai laksom nga wai adia kisakolin wai laka mi sangthum tanlel ki hel thei dia tel khia khiwa Manipur lela leng mi sang ni laka mi som le nga ki hel thei dia tel khiak laka lamka ki pan mi ni te tel khia ka omin amau pupaton dan chi te pholak na bani wa hin ki gen he hun zanna young leadership fitness education le inclusive development chi te nak taka pai pia omin sang ni som li le sagi tan a India pen developed nation hi sakding tupna to hun zata om hi dan ki gena wa hone Emily Mantan Sangin Fit Bharat Hit Bharat chi thupi pansan le Asterin innovation with tradition building a modern Bharat chi pansanin thugen na ne in pa tang na asano ki pa manin leng zui he Hornbill Cable Network HCN Network Service tengko santani he pathian volzol na to ama na sem thei ding le mi pi na sem thei ding in Hornbill Cable Network din khia ka om in kum som li wal ding ding service a hi inong tu ni January som le nga sang ni le som ni le kokin service atop ni tan donga dei sak tu le ngai ne tu customer ten anuam a haksa thei siam na to ki thwa pi na hoi tak na hon piak na tu nga ki pa thu genin katungwa na hoi naw le na chit na teu pathianin ale tam pin hon wal zol ta hen en tu teng teng na bakun Hornbill family HCN akipan namang pa kahon khak he